ansa no desani bia beba ewiase no na wo ne nsoroma bia Nyankopon di nkan dia man dada eno nti utumi hunu no kane na utumi edi ho dwumetumi boa wo ema wo daachi esiyi Dr. Pakwesi wo ye abibremu ehuanimu na mechira African philosopher na wo ye Ghana ni adwumadi so no be kire se eniam betumi aye na yatumi ehu ye daachi entem no egina ye nsoroma so yesi afei enkrabia why wonum e de afiri nipa bebre ho o mayo madwene say they want to seclude themselves from all. Otene ho no to twa ne amane be so free nipa bi life mu. Mempe nipa bebre. Vices. Yeah, me person say be cut me off from a lot of people. Na me teme ho tram be bia madwene be da ho pefi. Na menya saa asumdwe ni akwan ho san no a be de betoto mi ankasa me nioma e de amada achi. Nti wei na afie e wo ho. Na afie san kire wo say this year on a negative aspect, e jira amade be friend say accident. Anya accident say metika munku ban. Where that's all prices for. Na that's me. Okay. Ye kire wo say ade bi beba mpofre mu na direction na wo pese wo de no kron patcho da bi sa direction no e besesa. Tie say sudden change, unexpected change. Ade bi a eba ye ni na ye ho so asade ni unity no ye beka say accident. Patcho enye say bi a ukotan kan mu a no ye car accident. January 21st sa to February 18th. January 21st to February 18th. Okay. Almost so they are ruled by the moon. Into almost spiritual number a -2. Ya be say kire say afie yi ayi akwanya afe. Afie di akwanya ndi emu da ho. Ebebe baba. Akwanya na ebeba no be gina dem na wadi asa na wo hiupa. Wo ho a news a wo hwere say obetie no. Wati nti say no wani age ba no sa woni masakura. Wa wo dem na do ahwe si ho a na hiupa. Nti Capricorn share from December 21st to January 20th. February December 21st to January 20th. Birthdays no. 21st February, 22nd, 23rd, 21st December, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st December. 1st January, sad go see 20th. Capricorn. Pia. Almost a few ya tell what about cope. You bet you say, oh, how be one who saw how no so you moduma, a dear. Many years in a witch no. Madame Fisi or Brew. Intinedia wabo no ho no be patcho no maso. Ade Enya bone so be papa o. But you sika de papa. Ana you sika de ntutu ya ma e daachi. Esan say wanya nti ana dodo na aba nyame boa na se via be patcho obi abetwini hu. Abrabo. There's nothing like unconditional love. Every love is conditional. Obi our life an offer. If what you offer is not there, the patcho hu nya bio. Ante sa ka Yesu ko eduaba no hu no akoti bie die no enso aba no. Ka wo sen ka command na ka so aba. Wan command man so aba. Yesu buafu Yesu dwalai. Osabo ni dua kra. Osabo ni dua say hey wo from today you have to die. Obubu na pre. Na che say se dua no so aba nka ye ntwane ntwene nti dua enso aba no ye betwa atwene wo so aba nti no bia wo ho. A true fact. Nti ye kan ye nka se nya papa. Do good. But en America no you sika de ye papa. Ni you sika de ntutu ye ma ye daachi. Mpacho wo so de na wo ho no ebe ma wagina wo na so. Na afei wetimi aye papa no adi edi kodum pempen so bia wa pese wo ye koduru no. O mu anhu wie yi. O me nu yesi sei. O ma osumesi ana obenti si sei. Ti ne dia wa boabo no de koya ade no. Na mi ana ho no amaso piu na ko. Afis wan hwe no be ha no. Me da say na esan kire wo say me pacho this particular year foreshadows what is called disagreement with family. The family you come from or the family wo akwa chichire. Enti ase ntumi nya adwuma sa menye yiye. Enti se wo ye warefo na wo ye from 21st December sa to 20th January a na e kire wo se mpacho afie yi mu abotre enoso